The Expert Committee on Meghalaya's Reservation Policy, under the leadership of retired Justice MC Garg, has initiated discussions with different stakeholders in Shillong. These consultations are focused on reviewing and gathering opinions on the state's existing reservation system. Committee member, retired Justice Satish Chandra, shared that although there is no definitive deadline for the process, the committee is working to accelerate its progress. In its proposal, the Hnyotrep Integrated Territorial Organization HITO has recommended reserving 80% of educational seats for Khasi, Jaintia and Garo communities, aiming to ensure fair competition through merit within these quotas. HITO President Donbok Langdakhar noted that these discussions on reservation policies often focus solely on jobs, neglecting educational opportunities. Kumba nazo bastang hi stan ba ya ka jo kunong remba tla hi ba kamat hi ke jongi habaya dai kan ni ka reservation ya ka mat ka nung kong ni kren ba ya kata ka ban penthop lang ya ka bahak pule ka reservation policy kat kum ka articles sa penrio jong kariti sensar jong kari India tengi la pensong te ki ong hawai tengi la de thok ni la de kren hi de basai te ka ha ko biya dei Khasi Jaintia Garo pat ni ong bat ka pra 4% open category ka bomut yu start yu nyo te yu po mla he ban ya kot ya tu unduk me ada ustad Garo prapo nyo Garo la start Khasi Jaintia prapo nyo prapo kata ka ba ipun pa po ampe te habiya dei bat ka tu ka 4% ka unreserved category kendai ki genuine citizen jongka jela Meghalaya karena kalian kunjungi kata hi bangi pensong kumbangi thok ya kata hi ka ba ikran pat le se ki bi kan hun kim dai pe phang bahaya kan ka reservation ha lor ka higher and technical studies ni pan ni so ba ka dei bandan lada pa jongga constitution dan doktor endorkar hatu ko por drive ka tu ka article sa punrio atharai ulai i jingai bang to kran chai aga don kam be ga jilla bakan don ye kata ka state reservation policy ha be dei pat ka educational purposes jing sisa kan ni de banya sai ha ko por bum shwa por ba stang ban yo jilla shwa be priang kan ka reservation ha to ko por ki jungi ki men lo ta ki men ki me e pa e lene ki ba he jungi ki rutuman jungi kim phat dei i jingai ki kran be tangai ka ha tungkam kim kran ni ka ba pule handre kana ka por bat ni de bini sai ru haba ka kata gariti sin charte kat kum ka artikel sa pundio ka kran sai paka jella hi ka don kam ban sna ande ban don ye kata ka education policy ka ban kontrol ka ko reservation ye kata ni haba kala don nang to ta ni song ko bade ban don habat yim sngau ba ka kam kan kle khawlang ko kan ka reservation. The Hnyotrep National Youth Movement HNYM has proposed that the reservation policy be aligned with population size. HNYM President Louis Dotdong highlighted the Supreme Court's decisions that back population-based reservations. Some jis ka bangila ban ai haki ka long bet ba ka sang HNYM ka base bet ba ka sarkar Meghalaya ka dei ban Pentrai kami ke reservation policy, lainnya ban review ke reservation policy on proportion of population. Tak kecik buat pak. Nomor apa? Nila base ya ke Mandal Commission case, nila base ke Supreme Court ruling, nila base lot ya ke Sahawni ke Sabarwal case bar khat nila bawat ke Supreme Court ke kubur pada bandan da ke proportion of population ban mangkam na kebentar jom gitu ke SC and ST. Supaya kita kini kepada begini ke report juga Mandal Commission, tidak ini ya, report juga Mandal Commission of the Backward Classes Commission First Part, Volumes 1 and 2, 1980. Kita sakhi juga ke Sarkar Jila kamla bani alak, nangta ini base ya kini ke Ministry of Personal Public References and Pension Department, kini ru kano Sarkar Jila kamla bani alak, nangta kepada buat kini ke kias jong kini ke kes jong Sabarwal RK Sabarwal and others versus
respondent state of Punjab and others. Kini kita lada ke expert committee kan susiem tang ya kini gijik thok mangi nai undat kam raban bu kita nomor boleh gijik berkira kalau Allah janai.